Ngelo kuna TMC wa Buthughuchi Patrick Muthuri nominate miario mabunge wa gisio bunge kya Central IMENTI kanimeni Central Kirima NGUCHINE ate niwe wandike rais na munini kyo barua ya kuromba subcounting. Muthuri ariwa nende NGUCHINE kakwithira kirongwa na Urongo akiwa nende ngui ya RWANGI UKARIA boneno bangani ba thirikari na tea rais na munini wokie Muthuri murioki na kulikithia MC wa Buthughuchi West ne Patrick Muthuri na ina chumiritie na kuthwa akiuria karibawe betho bakichumire ko wingi nikenda kuthwa bekinya gikaro kiria ketho gikiariro mantu ya kugania sentiment akiuria gukinyite nandi wa NDENE ina kanya kona division 3 ekinya gukombekana kagito-ini sub county kibiayo kana kaga gwito sub county umenyaga ichiaro jegita ria Jesu achiara kwa neronde nande kwa utumenyere muno tumale karukire thaijire tutho kithongo polytechnic twambirie kana gaka tugakarie na kira tukuromba ndi mutongeria wenu mbigitwe bukiuga ibo kwenda kwewa division 3 division ya Katheri division ya Kithongo division ya Kithirone tutho na ndio bathatu tonto thirikari no ikarombo no yejane kwa uturombe ni division 3 tuchoke turombe sub county igwitwa Buthughuchi West. Patrick Muthuri ethwa kiuga kagita gaka antu babiri gucumira gwita uge boneke na buthikirika no ntukwe antu bomba kujana nkungu kurigiria kugwa kuku kuri antu bara baigo gintu gikiega ikijite ibambiririe ndwa baigwa university nejite ithina baigwa kwi mwana omuntu uraandikwa ithina na nde itubwirite kurise above petty politics chiantora na nikenda tukomba okuria nthu yetu twathirania na iuna ndi tuchoke turombe ward 3 aneke tukoromba twikira na into bia thirikari na birio turombe Katheri ward turombe Kithongo ward turombe Kithirone ward chiaura 3 twewe ijire amna bubu akirotera mubunge wa Central IMENTI Kirima NGUCHINE akemwira barugere andikite atabati kwandikira munino mutongerio mugongo kana rais abati kwandikira minister UKARIA niwe kindiki na nenkwenda chokeria MP wa Central IMENTI nkatho muno bwana Kirima NGUCHINE pastor no ntobwa kwandika baruga na inkwenda kona baruga ukae na received muri jwa deputy president kana jo president na nene tige kuthomo ne alitwa ne thomo imindia inkwenda every media house ne nkrokope na baruga wetho na muri jwa received lakini onto toto ira Kenya kuma 1963 no ngake turagorora katiba ura weja na uro twire kweja na kwa Uhuru eto Matiang'i ura kweja na nande kwa Ruto aretwa kithure kindiki minister no gacaina ten deputy president kana president minister manto ya manini muno gwikia ge president kana kathithira speaker mbunge Meru athithirie kurombera sub county je kirantu inkwenda chokere speaker wa county assembly nkatho muno bwana Ayubu Bundi na wa Ayubu Bundi mwalimu aije kuromba akanyua na arombere kindiki na amwa na nde Ayubu ne chokere ole onto ne kanyua ne chokua kanyua nkiripotera World TV mbitambuthuri murioki.